coach akili na ne ona wa ati ikwana noya ati coach akili mara kifama eni matika bolone iwone kilwoni va checking any possible offside or on ball. Yes, get ready, Mr. Tony Kitara Mapenduzi. Yeah, luak. Kiribeta ke farm ato berate timu consultation ma mega machalo president me republic man. Foi bagolwer make me duong merata lo mo pe foji kumu won weng mege madon dan manini weng foji kumu bagolwer tie. Now lo kava tie kuman lo jogi lo tela magi lo jok. Lo tela magi lo jok gi lo tim tal. Ogwake po chwalge. Mukene ne miro chu mukene kay Lutela, kay merong ngene, ingay katik de yer. Obe, di Lutela mo kani yer, bilis pap. Pero no kumako kwi mo chwingi. Ni wanga chera lanyo nyapangari. Wanga chera kero kenj pangeri. Ne? Mone gien madong iti timana yano. Now, dugo botwu. Tony Kitara. Ian Vao Mariro need the offside. Wonke Mapenduzi Vao Mariro the offside. Genatia ene Tony ana mera po wi awinyi mera chera ibadege la ipaje la ro Tony kakirni fitpa ini law petem because why you ana wajo ni ana the senior sergeant berchana gama to yar me va weng ti barkan kita tu fidong pene ati senior sergeant boya yo kiji now tiko mane ini loka ini luba pira to alo mera waje chiku berga pita ci dong tin kapa wajo noti bal ini kelo nyako money kangi chalo Asgard iyubo mabe kikuon kidek nyako longa o mo rapara bichel inde waje ni dek dong pe chero nono o mier ko chul wanku chumo me e pop kinyimi ni wenki ni weng ni nyon ikum latiane mo rapara bichel ya joba timane okwanyo icho omiena ke kwanyo betika tich kenya askari upinge chero bor wona kacha kala timo kit style woman me brai ke wachene maro kirivut kere wa tepi loke bungene Maro kiribut kere wete pi loka bungena. Loka ene akeji ye akeja ling won nyako keju. O bago doge o timo ngo anda biana no jimu no timo kwe. Aling gera chunya ben kapiti. In ko iti dano may nyome. Uro nyaro la gate bajal. O nyaro la gate makani Mecha tim balle ene ko lo ba tuja mere papwe ki ni gano ko rom kwanyu nyimu ki bayo wir mo chuchok no kano mo tie o mir cham nyome ba dago ni tie timu lago pange ko fruti kere nyome kwere o kero giri olo ni weng mingini weng ko na tenyani chobu mirni Kozi Piero yulong edong be gangi kenyo the covenant ti gang ma Johnny Weng tiye kono dago ma yaro boyo kome kono selim ma yaro boyo kome kono ma pe kere kono ma bedini Weng ti gangi kenyo pengono pe chie ene tikere to make the matter worse itie lawyer Atika mier chera kwano loya error ka bunu timo la kuritimi inoni abe balu wiu. Atika cheria.
ai balo wiu atika chiar ka kwano loya abe balo wiu donc gene ni ini romo chung pedana ni kay tim miu ketene so imere dak yeri bana ba we bien donc ka nyuar donc ka luto en programme ni comme le tino batino ka timo jim mogo eguni hein anena tikwe waka wochi yekla kuri style eronio in la tuwe keremo ba e kare cha mi NRM maiti NRM Tony Kitara we do we later one walling one go book page mamiga go ati wa elo kare cha nene in kikumi Tony Kitara ingwejo kimutaka mata numberless wona yo go dano wona yo mak dano wona yo nek dano kabalo nying NRM kun joma kenti NRM kenyu magi beju standard down chalo mego santo boya kauno ni pedak ni teki igor matu mayelo mego eno no mier cho bet president lo cause par pe loak plan pedano munu joma beju matego NRM bene ikonyo down pe ikonyo ni because niki konyo ni o kononga tiu kichunya da machalo mego now mapenduzi inde tawni inde chere ya yeo kadon were nyen wi kara mabe chere ya mulu yeo nga gi wen kana nyen wi kara mabe agago miga jokti mone wi ni gama ki kono ke ya gago kuja were nyen wi kara timu ko mane lengi kute timu ngo wen steady iwaine itismara yedong mapenduzi enone is also another problem awini joke mandi kono ba agago awochi ne style enegi ko anamaro bro romo ye that is why romo ye ne ada indong that's the reason neno we ne chalo I charo ka bere ke kurtimini romo ye lok a girlfriend ni money jane oh ani ni South Sudan bastard sidong bene kom lok sincere because kan no dogi kinga ga chune ala ni la kara Sudan daro ko kanye ri chokat charo so wagi ko style neo kara wagi ko chwalo joma gilu tiet joma lo tim charo menyuar kara afoyo ba checking big up